มุนตินกำที่น่าอมคุกิจาเตหัวเจ้าสินบอนเจ้าวินจิงกับพาพัลธาโนเวมเบอร์นี้ซิมสอมเลกิดซิมปัดนี้มันได้นิคุอินจงจิงกะทุสุองไอกิดหิตีทุสุองไอเตาหิตีมณิปุรกัมสุงากาเลตูลอจิลฮะจิงไลน์ไม่เลยฮอเจนกัมสุงอิมฟัลไพจัมสุงมุนตินากูนินไม่เลยฮอนกิพินนันบอลวินไม่เลยเอเมเลฮอเจนอินฮออันบุลูวินอันฮัลละปิโอวินArmed Force Special Power Act nung la do te na dingin na sata in kipin na boltaw vi. Meilhei CSO Coordinating Committee on Manipur Integrity kiti ho Kokomi spokesperson Khuraijam athoba kiti pan Thuphon an bolin Manipur gamsunga Central Government Office hozo si ki khading hitai tin Thuphon an bolin I changeya athusei ho ahin su bulit zodiu hamwang seithei a hipoi. Armed Force Special Power Act APSPA 1958 Sipai Thanina Ministry of Home Affairs Government of India in Imphal Hup Sunga Police Station Gup Sunga Meilhei mi pi hon lado te na dingin kipinna na sata na bolovin Manipur jingsi azong hilovin Delhi ko pi in zong na sata in kipinna na bolovin Delhi Police Son Meilhei ho mitam ta anmanuvi Delhi ko pia Delhi Police Son Meilhei amat ho cho mizani vela hiuvin Zribam gam sunga anaki holmo Meilhei mi gup ho Tina chungchanga na sata kipinna na bolo hi chuchi kipinna chu Delhi Meilhei Coordinating Committee DMCC hole Meilhei Students Association Delhi Manipur chule pangal CSO DAMMS ho sukile CSO dangkhat nupi kiti CSO hon zani phalha November ni sim somle sagini khoa Delhi kopi jantar mantar mona kipinna na bolo hi Chuchi Meilhei CSO Delhi ko pia kipinna bol hon ngen a bol ho cho Government of India ku kiting noi ho na to so donga do ovintin ngen na zong na bol ovin chule Meilhei mi gup in thina atu na chunga phomosa anau thu ho na phong do ovin chule chuchi Meilhei CSO hon asei naw wachun Prime Minister Home Minister le Ministry of Women and Child Development in pan na sata in hin law hen lang milham ho hin kho ven bit a hin ading in pan hin law hen tin zong Chuchi Meilhei CSO hon nge ana bolovi chule chuchi Meilhei CSO hon asei naw wachun zribam gam sunga Meilhei milham migup hola mili chu kisu se a ki thadu a hitin aphong do win chule chuchi Meilhei CSO hon asei naw wachun zribam gam sunga Meilhei milham migup hola a mili chu kisu se a ki thad hidanin ngo ana bolovin chule chapang ni zong melsita a ki thad a hitin chuchi Meilhei CSO hon an phong do vi Delhi Meilhei CSO ho chun niman phabep an bolovin Meilhei MLA ho resign ki bol hen ku kite bunker ho zosi su set pe uvin buffer zone sube uvin suspension of operation SOO lado uvin Manipur state sunga state government na tong ho state government employee zosin habon chawin kipinna bolu hen lang chule CSO ho zosin Meilhei mi pi ho dam lebid awm na diwa panla che diu hi tin Delhi Meilhei CSO hon phong do uvi Meilhei CSO hon jantar mantar muna kipinna abolu wachun chumuna kipinna bola pang Meilhei mi pi ho cho Home Minister Amit Shah chen ina an chiwin memorandum pidingin an chiwin Amit Shah in maya chun kipinna na satana bolovin BJP down tin khutlang an samuvi Amit Shah in maya kipinna bol ho cho abon chawin Delhi Police Son an manuvi Amit Shah in maya kipinna bol ho Meilhei ho cho abon chawin Delhi Police Son an manovin Delhi Police Son amat cho Meilhei mizani vel hidanin akiseye Imphal ko pi sunga Central Government tupi na noin Army ho aludovin lamlin la ho a flag march an boluvi Army 3 Corps GOC le CRPF DZ in Imphal ko pi sunga boina ho su hlap na dingin an lam kayu vi Union Home Minister Amit Shah zong Maharashtra State sunga election campaign a aumlai ta hi jing wang chun Meilhei gam sunga boina hozi chun Amit Shah Delhi khupia an kile loi chelen meeting an go khom loi chelen DG CRPF le IB ho panin meeting an nei uvin Manipur Imphal phaicham sunga boina ho su thip a hin dingin Amit Shah in Director General CRPF chu Janhima ma chun Imphal khupia an solut tai Manipur gam sunga boina hozi in National People's Party NPP in Enduring government support abolu chu withdraw an boltaw vi National People's Party na say na wachun Enduring government in Manipur gamsung galetul ho
อสุทิบเจ้าปูวินที่น้ำมันนัตุอคิเบจิงเอตินพงดูวีไม่เลยมีปีขอนไม่เลยเอเมเลฮอเซนอินหอตั้มตอันสุเสตาวินเอเมเลฮออินพเบบจงนาลาปิตาวีอิมฟัลไปจำสุงากิพินาบอลหอไม่เลยมีปีหอลามีพเบบอันกิตงข่าววินอากิตงข่าวจูมีเกตฮิดานินอากิเซียนไม่จังอากิสุขลอยสุงอากิสิบขลอยจุเลกลาสลินอาเซขลอยอนุมูวียิมฟัลไปจำสุงปอยนจีอาไม่เลยทิ้งน้อยมีพเบบจง security force on อันมาดูฮิดานินอากิเซียนฮารามไปทิ้งกอลไม่เลยทิ้งน้อยมีอากิมันหออากังเทเปนาน่าหินลาดอดิวฮีอีเจมที่อันหินลาดอโลวาฮีเล่กาเลตูลฮีขอสิทธิ์เบดิงฮีตินไม่เลยทิ้งน้อยมีลำไก่อารามไปทิ้งกอลลำไก่ป่าโครงงานบาคุมันกิติปานกีนันโบเลยิมฟัลไปจำสุงากิพินอาปังไม่เลยมีปีหอไม่เลยเอเมเลฮอตเซนอินบุลูหอ security force on จานิมาซาพัลลาโนเวมเบอร์นิซิมสมนิโคชนยิมฟัลอีสยิมฟัลเวสเล่บิสตูปูดิสตริกอาโคนินมีสมนิเลทุมอันมันวินกาลมันจะ .32 พิสตอลขาด single barrel สกีเล่ mobile phone สกีต่ออันมัดท้าววี law and order vehicle in state government in ขุปีสุงหัว senior superintendent of police SSP หัวเล่ commandant หัวอันปันสาววี national people's party NPP in Manipur state BJP government support a ball now withdraw a ball nunguvin Manipur Pradesh Congress Committee MPCC president K Meilhei and Thuphon and Bolin Manipur state sunga Manipur gamsunga chamna lemona omna ding hi pole Congress MLA minga hon resign bolding kho ka sapo vi resign bolding a ki gusadi ma om kai taw ve tin phong do e National People's Party NPP MLA hotcho MLA sagi hiwin National People's Party in withdraw a ball ziova and balancing government boichom dingwang hi povin tu le tu a opposition ben sa hi Congress MLA nga NPP MLA sagi le Kuki People's Alliance KPA MLA ni agoma MLA somleli thing tawve Zirbam gamsunga Meilhei thingnoi mi khon Kuki chate pathin ho khom namun hoin nga le school khat petrol pump khat le in somleli a hla anau chunga Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF in pomosa anau thu ho phongdo ve ITLF Thuphon asai naw wachun Meilhei khon anu kha pendinga Zairon khusung anabulu kit naw wajong chun khusung veng bidinga ho CRPF Thuphon khusung hu do ding anagopo vetin ITLF in CRPF for thimon chanwin chule Meilhei thingnoi mi arambai tingol thingnoi mi hon zirigat asama kunin hauzoel le aloi pa na manwin hauzoel melseta in anathaduve ichigale tol ho asam sunga chalbe na loading le asam sunga gale tol alu lo na dingin asam government in panasata ala diu ngai hitin jong asam government hinga nge an anbolve Manipur state government in phata to sodo Meilhei thingnoi mi arambai tingol ho state sipai ho galman cha ho kichoya kukite thagam na dinga phat gom kom vel hijing ho omlai sewa hichigale tol hi kichai lo hilding a hi center government in arambai tingol thingnoi mi ho Meilhei thingnoi mi ho asu bewa Meilhei hon kukite chunga agal bolo anga uwa hi le hichigale tol hi kichai jing ding a hitin ITLF in aphong do ve ITLF in asai be na wachun Meilhei thingnoi mi hon kukite chunga agal bolo azom jing wa hi le kukiten kabol thei suno chu adang hi pon Meilhei thingnoi mi ho kale thu ding wo chu a hi tai tin ITLF in an aphong do ve thusoh chanin kichai tai thusoh ngai ho zo sin a bon chawin ni khopa